140 godina stara majka sa svojim 5 dana starim detetom. Jedna strana ulice se nalazi u Holandiji, a druga u Nemačkoj. Kornjača Jonathan 1900. godine i danas. Ulična lampa prekrivena ledom. Skulptura Nelsona Mandele u Južnoj Africi. Portret napravljen od ekserčića i jednog jedinog konca. Pruga u Južnoj Africi koja je izgrađena 1928. godine. Put u Norveškoj. Rolling Stonesi iz mlađih dana, slika iz 1963. godine. Čas seksualnog obrazovanja 1929. godine. Skulptura napravljena od vrbinog granja. Umetnost na sobnom zidu. Jedan čovjek je kupio kuću pored svoje bivše žene samo da bi ugradio ogromnu skulpturu srednjeg prsta da je ona vidi svaki dan. Tornado u Koloradu. Prirodna vrata.